AS Muhanga umukino w'ishiraniro umunsi wa 14 wa Rwanda Premier League umunsi wa 14 wa Rwanda Premier League ibintu bigeza akomeye cyane. Ikipe ya Sport ikamaze gutsinda igitego kimwe cyabashije kwinjizwa neza cyane na Tony Kitoga ubusa bw'ikipe ya AS Muhanga kabiri kufura ikipe ya Sport ihagazweho na Emeni Bayisenge ahita acamo kufura neza cyane kwa Ganijoro azamukana agapira neza cyane kwa Tony Kitoga. Ganijoro atanze reka turebe biracyagundagurana kora agapira neza cyane tonze turebe umupira kwa Narirwa Aimable zamukana umupira kwa Asumani Ndikumana Asumani tanze reka turebe Asumani gara umupira kwa Tony Kitoga asubiza umupira kwa Ganijoro ariko birani yakurikira neza orarenga kana basukika AS Muhanga bitabakina agapira neza cyane baherekana fanso hose umupira muri defense yabo reka turebe barama bagenda bakina agapira neza cyane gakinga cyatanga ikipe ya AS Muhanga bakubona ngo gabicuka kuramura muri imbere Emeri Bayisenge tariki parabara neza cyane mbibutsa ko kapiteni ikipe ya Sport ari Emeri Bayisenge ayuko akatira batanza chomeka mparako banako sero umugoro rwose igitsambaro bakimwambuye